fionga i le sui o le fono a sui tofia. Lau fionga i le tamaitai palemia ma lau kapeneta. Whapea sui minsta. Lau fionga i le whamisinosili ma le masenga o le whamisinonga. Lau fionga i le whonwhetalai ma sui mamalu o le palemene. Le paia o le au whaingaluenga tutofia le atua. Sui o malo mai fafo. Whaafonga Samoa mai ona atu lulunga se o atu i ona papa tu loto. O pa ia a watama ma o lato ainga. Ainga ma lato tama. Tu mua mapule i tu au ma lataua. Ainga i le tai ma le waa o fonti. Whātalo whātufoi i le whaafonga tāpo i mai a le whainga mālo a tutuila ma manua. I le afio le fionga i le Kovansili, le Kovana Lutena, ma le tāwhatolu o le whainga mālo a Amerika Samoa. O pa ia wāsua ma le waifanua, fō mai tūlangi, sa ole ma le launiu sa e lua, whapea le la au nā motasi. A whiwhio whātui, tō tō le whale ula, ma upu i le manua tele. E o whalo whātu i le paia ma le maru maulunga o Samoa le atunu pele. O loo whaafonga tāpo i mai, i le ngata i Samoa nei, ai whapea atunu e mamao. Whamalo le wholau manuia, whawhetai le whātotoa. O tala leo malie, malongo i mātango o fie lo tātou tau manuia mai, i le aso ki risimasi o le nei tau sanga. O le nei wa atoa le lua afe, lua sulma le tasi tau sanga, o le whātau nuina, o le waloanga le au perfeta, ina wafina ngalo le atua e fio mai i le nei lalo langi. O ia lava o le lokou na fio mai e ala ia Yesu Keriso e mau whaatasi ma ona tangata. Nsoifua mai ai le tupu o tupu, ma le lii o lii, i le whale o manu i petele ema. O ia o le mamalu ato o toa o le atua. O le ulu matua o mea uma, o le perenise o le langi. O le viinga lea i mea au pito alunga, ma le file e mu o mai i le lalangi. I le mamae le nganga whaafitai i le atua pule awa. O ao lea wa tuta fia fia i whanua, le tātou wholaunga sa tau pale ma le la. Ato e tepa i le tātou whainga malanga talu mai anuari o le neitau sanga. Tātou te maofa i le tele o lona alofa tu noa i si o tātou atu nuu ma o tātou tangata. Au ai e le tangata o ia manatu mai ai. Ma le atali o le tangata o ia asiasi mai ai. Se aso tātou lilei o mafuai le nei alofa ina atele. Samoae, o le tātou ola o ana o se puao e ali li mai se tu aso o na maulea. Peitai, o le atua o tātou tāpua i ai, a whaamai ai lo tātou o tunuu. E whaamaoni lo na alofa tu noa, e o i le whaamavau. O le mea lea, i e lea unoa, o na tu ina atu ai le whaafetai ma le viinga i a te ia. E sula ailo na alofa, a wā o ia, o lo wha tonton wholau i le tātou wholaunga. E momoli lau whaafetai i taitai o e kālesia, whaapea lau whaingaluenga tutofia le atua, o lo tala whaauto i le atunu atoa. O lo utou ele i le atua i le ao ma le pō,
e ala i lo outou alo whaiva, wha osi taulanga. Wa e malo ai le wha tama so ali inga Samoa, wha pēa malana whainga malo i le nei tausanga. O le ale langi soifua o le nei mau. A lea o lo whalau pēa le tunuu, i le laula i o manu, ma le whanao lo na file mo. Whaaftai le moli tālu sanga. Wha malo le no manu. Lau whionga i le tamaitai palemia ma lau ka peneta. O te wha malo atu i lo outou tula i mai le foe. Wha tautai le sao Samoa i le paia inga lona sefuru le fitu le nei le palemene. O te wha malo atu foe i lau whionga fia me na aomi mata afa. I le vea i o lau whionga maurua i palemia tamaitai o le malo tu to tasi o Samoa. E o i fatia waru i mata upu ni tula i mai i upu whai o malo. A o lea watea tai sou ma ua tongo malama a wai le tula fo ina o le tātua tunu e le tua. Ia tulu i mailangi lo utou so i fua lau le lei. Ai meise le poto ma le whaalinga mai le nofo ali o le lofa tunoa. E taita i ai le sao Samoa i le manuia ma le toa file mu. Ia wha manuia le atua i lo utou tula i mai. Lau whionga i le whonftalai ma sui mamalu uma o le palemene o Samoa. Wha malo le soa. Wha aftai le pale i le lipo ina o pawhai o malo. O whese inga i o tautal tununga wha vaenga wha o pawhai. E tutupo i pēr matangi i lio wa. Ma e iaso e wholau ai i le malu. Ma aso foi e taili e le matangi tonga. Ulu i tau ia o le soifuanga e whenga i pēr ma so o staitai. Ao lau te talo, e taita ina le nganga pa i o le atua la o tau wha tō wha la inga. Ma ia fusi pēr i whau o malo. Ai lau tua i le alofa, ma le whawha manga loai. Wa o le finangalo le nao Yesu Keriso, le pepe o le Kerisimas. E manuia i fo Samoa, ma lona malo. Ia wha manuia le atua, ia au tau whionga. E moli atu fo i le wha malo i le whionga i le wha misinusili, ma li ima tamaitai o le wha misinonga. Ma malu o Samoa. Whaafitai le ngā lulue ma le tautua atunu. Ia tūtau mua ma whaamanuia le atua i la autou ngā luenga ma lo autou alo whaiva. A wale sa ilinga o le mea moni ma le ame o tonu mo le manuia ma le file mua o le atunu. Whaamalo le tai. Whaafitai le taputapuai i lo tātou atunu o peleina. E a fua mai lava i le sauwha inga mamalu a li ima whai pule. Sa o ao ma aunga whaapae. O whale tua ma tausi. O au lumba ma le malosi o nuu. Ai meise o matua tausi ma o sina o le atunu. Whaapea na ialo ma whanau. O ngā ruenga sa autou whaisao ai. I tau mwhainga umma le malo ma tātou paanga o le atina e manuia, o le puipuinga, ma le saunga le mo, o le soifua tāpuai, ma le nofo whealafani o whioanga ma la alafanga i le neitausanga atoa, e le aise vala o awaoa i le silafanga le atua. E le whaangaruina fōi tupu mai e, whaapea a inga ma whanau pele, o loo pāpā au i atunu i whafo. O loo whaau pea o nā lolofa mai o tātou a inga i Samoa nei. Whaaftai tele mo lo tau sao, ma lo o tau angarelei. E mole atu fōi le whaaftai
I le sao tāua o tātou paanga mai atunu I fafo. Ai meise o matanga luenga, ma whaalapo tonga le malo. Whaalapo tonga tu maoti, kampani ma pisinisi, ma le au whai ati na ese. Mo au nanga whai pea I le malo ma le atunu. Wha malo le tautua ma lo tonu. O lo tātou whenga I pea ma le vaitau whaingata le COVID-19 ma le iwa. O ia iso o se tafa o le lalurangi. Le a foi o I samo nei. O sautu a fia foi a fianga o le tātou soifuanga wha le tangata I nei o na po. O na o le ano ai o wha whatiata mai o a whetuleni wha tasi mai. O ia whaingata ma whawhita auli, e ona mawhai, ona whawai ai lo tātou whātua tua, pe ana lea se anoa, lea lofa tu noa o lea tua soifua, o lo tātou malu ai. O te manatu ai, whaamalo si au ma upu whaalotu tele, ale perefeta o sapakuka, I lana tusi I lona mata au po e tolu, fai upu e sfulma le fitu, le sfulma le malu, e whapea. E o ilava ina le funga mai le mati. E le I fo ini fua I vine. E umale le fua o le olive. E le tupu mai fo ini me ai I le whanua. Wha umatia le lafu moe I le lotoa. E le I fo ini povi I le whale povi. Ai peitai au. O te oli lava I le li. O te fia lava I le atua o lo ufa o le tanga. Samo ai, po alava whaingata ma lo I tau tātou te whawhea ngai. Ia tū mau pēa lo tātou oli I le li, ma le fia I le atua, o ia o le tātou wha o le tanga. Aone I mate lo tātou wha moe I a te ia, a wā o le upu moni, na te le tu la fo ina I tātou. E ui le fisoa ina o le tātou wholaunga I whita e o mai. E tū mau pealo na alofa tū noa mo I tātou. Ia vea le aso kirisimasi o le netau sanga, wha manatu ia te I tātou. E leo se tātou nu tū maule nei. O mai ona tā pena I le atua, le nu moni mo I tātou I le langi. O wafo ina fua mo so se tasi, e tau tino ma talitonu o Yesu Keriso, o le upu o le atua na le utino tangata. Le mafuanga lea, na o leo liaile au angelu uma, ma fai pesenga e vi ai le tama na valo ia, ma wafio mai, e whaola le lalulangi. Ia tausia ma leo ina e awalofa o le atua se o tātou atunu. Mai tātou uma, anai o tātou ainga, sa mo nei, mā tunu e mamao, I le nei vai tau pa ia o le Kirisimasi. Ia tātou maua whaatasi, le alofa ma le file e mo Yesu Keriso, lo tātou lii, ma lo tātou whaolo. Ia manuia tele le Kirisimasi. Soifua. Tapanamalo ia
greet you all in the name of our Lord Jesus Christ on this joyous day, commemoration of his birth. Let us glorify our Almighty God and return thanks to him, because Christmas is indeed a euphoric occasion and testament of his grace for us all, in which more than 2021 years ago, the world witnessed the historical fulfillment of the prophecies of the coming of our Savior to the world as a man who was God himself to live with his people. He is the Word, the King of Kings and the Lord of Lords, born to Virgin Mary in Bethlehem. He is Jesus Christ, the glory of God, the firstborn of all creation, and the Prince of the heavens. To God be the glory and peace on earth. Our journey this year was indeed a challenge to our faith, values, and principles as individuals, as well as a society. Despite the undulating tides of uncertainty and impacts on our environment, economy, and social fabric of our country, we have risen above all that, and a new dawn has emerged, reaffirming God's grace upon Samoa. And we are forever grateful. In this connection, I acknowledge the role of our churches and our faith-based institutions in Samoa and overseas. Thank you for continuing to uplift our nation, our leaders and our people in prayer, fasting, and supplication before the Lord. I firmly believe that your leadership in seeking divine guidance have sustained Samoa's status as a nation of peace. I thank the Honourable Prime Minister and Cabinet in taking up the gauntlet for leadership as the newly appointed government for this 17th parliamentary term. Nothing is impossible with God when we trust and worship him in truth and spirit. I congratulate the Honourable Prime Minister Afionga Fiame Naomi Mataafa for the historical achievement as the first female Prime Minister of Samoa. May God's wisdom be upon you as you lead and guide Samoa into the future. I acknowledge the Honourable Speaker of the House and Members of Parliament. Throughout history, we have learned to navigate our way through tempestuous seas to reach our calm and peaceful destinies. We have weathered the political conundrum as a result of the general elections in April and have set our sights on smoother sailing in the future. It is my prayer that the love of God continues to be your shield and flagship of your tenure in office, and that you will seek and pursue the best for Samoa and our people. I thank His Honour, the Chief Justice, and the Justices of the courts for their perseverance to uphold the integrity, independence, and dignity of the judiciary. May the wisdom of our Lord continue to guide you in your work. I pay tribute to the invaluable role and contribution of the councils of chiefs and orators, the women's committees, the youth, and all the people of Samoa. Your collective efforts to accomplish economic resilience and sustainability, a healthy nation, and to uphold peace and harmony through our Christian and cultural values are essential and critically important to implementing government's development and future plans for the welfare of our country. I also thank our development partners and agencies for their magnanimity in supporting Samoa in its efforts to address
the needs of our people. Despite our journey in the midst of these unprecedented times, and especially the impacts of the COVID-19 pandemic and of climate change, among other challenges, we as a Christian nation shall always be spiritually comforted, as reflected in the testament of the prophet Habakkuk in chapter 3, verses 17 and 18, which reads, "While the fig trees may not bear figs, and although there may be no grapes on the vines, and the fields have become barren, while there may be no sheep in the pens, no cattle in the barns, but I will still be glad in the Lord. I will continue to rejoice in God, my salvation." Let us revel in humility and remain faithful to our Lord in all circumstances, in both good and bad times. He will never leave nor forsake us. He is true to his promises. That is why the Word of God became flesh and brought salvation, peace and joy to the world through Jesus Christ, God's Christmas gift for us all. May the Lord bless and keep us all. May he cause his face to shine upon us, and may his peace be upon our country and the world on this Christmas day and forevermore. Merry Christmas and a Happy New Year, Samoa. God bless you all. Soifua. Você voa e a quero